Kristus anggi song-song di mana mau paribot salam semanita salukna kamangina tapi parurasa mau pasatami tu hita terkhusus mah salukna ruas nih HKBP mangna di dia pe naboy terjangkau channel namion soal mata benami tu hita salukna kamangina panjang nami tu hatta anggi mah sacotong di bagasan pangaramotin itu hatta hita puji mah tu hatta dengan ni basana di hita amang ali opar tikianon di hita kamangina bo hita rap balas ni roha dinalah mangarata-ratai ede palminggot ta hita ali majulor hatta tapara denang buku deta satokin di hari Minggu di tanggal 21 Agustus 2025 masuk mahita kamanginang tuminggu napa 10 sadahon dung Trinitatis Yesus Kristus manguluhon hita rodi saleleng-lelengna Yesus Kristus pemimpin yang kekal ima kopi di minggu tak kamanginang ya kadang mangdainang nasoma nekat tombol subscribe dope perjolo majolo ditekan tombol subscribe di like tinggal kamu komentar muna jala di share mah sagolong udangna jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan diangkat video-video terbaru siang kami Rahmahita Mangguruhotsa tabuka mana perjolo kamanginang taguru mas nomor 14 ayat sada saha tu 2 ditambah ayat onom napa dua ona kamanginang 5:8 ayat sada 1-2 Kanu
Napa tulu nak kamanginang 420 sada ma ayat sada ditambah 4 420 sada ayat sada ditambah ayat 4 Marsobau di jalan ponco terbuka aku di bergudang dosaku saja saja kun maaf naramu diriku tembus deraki dihu di jakono dan budingkan bidirikit say beribadurahaki tentu kepatuhan uban Tuhan saja kun maaf naramu diriku tembus deraki dihu di jakono Napa opat tu nak kamanginang 475 ayat 3 ditambah 6 Tum di dia jepang aku Tuhan sada soal namamu gunaku gunasan ang sanganmu say marguru tu say marguru tu hoto tu iutanapa Jesus Dokon aku suruhanmu ay hatap sama kamu Dungiho buat manaku dangaki manaku tu Tadi masuk itu Tadi masuk itu Say asirang satuku saat masuk itu Nah paling mau nak kamanginang 262 ayat sada ditambah 5 ayat sada ditambah 5 Jehovah Tuhanku Say
Napa-napa nakamanginang 802 mak ayat ada 2 mata ban 802 Nah parbudi maka manginang sabuka sa nomor pitara saplono tadi sakti dua mata lain di nama mulu sado ngulun gokdo namar sagane buan sinodang tenah Sai barita on Yesus namurcu tuk manesa dosai asa posea di Yesus tutu dengan pambanmu di sini bahen Mula teman di Tuhan mula teman adita selalu nakamanginang soni majolo saat di perguruan tadi baga seperti kenon di orang lobi atau manginang itulah jaringan terang baga macet jaringan ini jadi mungkin ada nama mantap otik-otik alai bersama matu hatta boleh matu patur-patur mesti tok hari-hari naneng roh selamat berlatih
damang denang nara merati. Semoga bermanfaat perguraton makorhon hapestaran do patabahon parbinototan dinalahu mangidehon de puji-puji atau Tuhan. Sampai jumpa di depan di minggu depan di acara yang sama. Tuhan memberkati kita. Salam Horas.